Lakhipuronline puthokchaba November gi tang 12 ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruiba Pao awang nongpok Bharat ki oina khwaidagi chawba Unani Hospital and Research Center Silchar da hangdokre Assam Police na chatharakpa War on Drugs ki khongjangi saruk ama oina ngarangsu Kasar Police na yamkhraba nisa gi potlamsing Lakhipur dagi phagatkhre Khoirakpa irel umanglai ira thoram lagliba wakching gi ani suba nongmaijing January gi tang amada pangthoklagani Tara Nipan Suba GD News Network ki Foundation Day amadi ahanba Kekrebam Sanaton Singh Memorial Best Media Person Award yenthokpagi thoram pangthokre amasung football ki khwaidagi chawrba kumhei FIFA World Cup 2022 ngarangdagi Qatar gi konung Doha da hodokre Haujik mapungoiba Pao tabirasi Kendra gi ising lambi amadi Ayush Mantri Sarbanan Sonowalna ngarang nongmaijing nimita Silchar Gungur da Regional Research Institute of Unani Medicine gi nongna saba building sangakre sangabagi thoramda wangang laduna mantri na hai lupa crore nipunipan changna lam ekar ahumakaina korbada sariba research center asida layeng pathapasi chathabata natana awang nongpok lamda masida phangliba hidak kanaba mana masing makhal chahum gi mathakda thijun humjin bagi thabak su chatharagani haikhi aduga lamda masigi local qualified candidate singsu research center asida thabak pinaba thorang tawgani haina mahakna makata khi Thauramda Rajya Transport, Excise amadi Fisheries Mantri Porimol Suklopedda, Silchar gi MP Dr. Rajdeep Rai, Karimganj gi MP Kripanath Malla, Udarbon gi MLA Mihir Kanti Som, Deputy Commissioner Rohan Kumar Jha amadi Union Ministry of Ayush ki makok thongba official singsu sarugya khi hairi. A Institute, Regional Research Institute, Silchar, Unani Medicine. এই ইনস্টিটিউটৰ বহুত মহৎ লক্ষ্য আছে ইয়াৰ জাৰ্নি এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ চিকিৎসাও হ'ব আউটডোৰ ইনডোৰ লগতে ইয়াত গৱেষণা হ'ব এতিয়ালৈকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি কৈছোঁ 300 বিধমান ঔষধি গুণ সম্পন্ন ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে কিন্তু আগন্তুক দিনত আৰু কিমান আমি আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকাৰে গৱেষণা হ'ব ৰিচাৰ্চ নোহোৱাকৈ ফাইণ্ডিংছটো কেতিয়াও ডিছকভাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ফাইণ্ডিংছ নোহোৱাকৈ বৈজ্ঞানিক এভিডেঞ্চ ডেভেলপ নহয় গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব যোগ্যতা সম্পন্ন থাকে নহয় তেখেতসকলে এডভাৰটাইজমেণ্ট মতে তেখেতসকলে ইণ্টাৰভিউ এপ্ৰিয়াৰ কৰক নিশ্চিতভাৱে ইয়াত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ভোকেল ফৰ লোকেল যদি যোগ্যতা সম্পন্ন আছে নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলক সংস্থাপিত পাব ইয়াত চিন্তা কৰাৰ কথা নাই আৰু তেখেতসকলে মোক স্মাৰকপত্ৰ দিছে সেইকাৰণে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আজি আমাৰ ডিজিক মই ডাইৰেকশ্যনো দিছোঁ আমাক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুহ থাকিলেই হ'ল কাৰণ অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিব লাগিব সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব ইয়াত বহু ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিব কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয় অন্যান্য দেশৰ পৰা মানুহ আহিব চিকিৎসাৰ বাবে গতিকে এইবিলাক কেন্দ্ৰ যদি আমি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যদি পৰিচালিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ক্ৰেডিবিলিটি বাঢ়িব Assam Police na Rajya Sinba thungna nisagi mayokta chatharakpa War on Drugs ki khongjangi sarukam oina ngarangsu Kasar Police na yamkraba nisagi polam sing phagatkhre Lakhipur PS ki OC ki lamjing makhada chathakiba khongjangda Manipur dagi lakpani haiba gari amadagi yaba tablet lak amaga lising marfu phagatkhre masida chenabani haiba miyoi ahum phajinkre Malingbi kaithela polam masigi mamal lupa crore yangkhairom oigani haina panari Kasargi SP Numal Mahatana wahang pahong chathaba matamda hairiba nisagi polam singasi Manipur gi Churachandpur jila dagini Assam dagi atopa rajya singda puthokna na bahotnaramani hairi সমগ্ৰ অসমতে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱা ৰাতি আমি এটা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লক্ষীপুৰ সাব ডিভিজন অঞ্চলত আমাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ OC ৰাজেশ দাসৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলিছে আৰু সেই অভিযান কালত মণিপুৰৰ পৰা অহা এখন গাড়ীৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক ইয়াবা টেবলেটছ 1,80,000 ইয়াবা টেবলেটছ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু জব্দ কৰাৰ লগতে সেই সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত তিনিজন ব্যক্তিক এজন নাম হ'ল আব্দুল শহীদ আৰু এজনৰ নাম হ'ল বাজুৰ ৰহমান আৰু এজনৰ নাম হ'ল সবিৰ আলম এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰি হুটপুছ কৰি তাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ
গতিকে এই গোটেই কেইজন ব্যক্তিয়ে এই যি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আছে মণিপুৰ ৰাজ্যৰ চুৰাচান্দপুৰ অঞ্চলৰ পৰা চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে এই সৰবৰাহ কৰি আনিছিলে আৰু অসমৰ মাজেদি তেওঁলোকে বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে এই বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি কালি এই নিশা এই অভিযান চলোৱা হয় আৰু অভিযান কালত এই গোটেই যি নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ইয়াবা টেবলেটছ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এইবিলাকক আমি সিজ কৰিছোঁ 3জন ব্যক্তিকে সোধপোছ অব্যাহত আছে Khoirakpa irel umanglai ngak selup Lakhipur Kasar Assam gi miphamama Lakhipur Khoman ibudau thongnang laibungda pangthoktuna lakliba wakching gi ani suba nongmaijing January gi tang amada Khoirakpa irel umanglai khubam gi chahi gi irat thoram pangthokpa haina lepnakre mitop singna narandor haina sukhangnaba Barak turel maril da leiriba khubam asida Assam Manipur Tripura amadi Bangladesh da leiriba mitei singna chahi kaya gi mamangda gi mafam asida laktuna irat thoni jari Yai Patharom Masida Saruk Yabiba Matamda Inat ki Pizol Set Naba Amadi Mayai Kaba Nisa Season Nabidanaba Ngak Seluk ki Maiki Dagi Fongdorakli Loinana Tonglakadaba Hi Aduda Yariba Makai Yek Salai Taret ki Piral Amamam Thetpiduna Aikogi Oiba Phazaba Sakta Madu Utuna Yai Pathawnu Minasi Haina Khoirakpa Irel Umanglai Ngak Seluk Lakhipur Kasar ki Maiki Dagi Fongdorakli Jiri News Network Committee Jiribam na sinduna Taranipan suba Jiri News Network ki mapok common thorong gumari leinana Jiribam Municipal Council gi Multi Utility Complex Auditorium da ngarang nongmaijing numit November ki tang kunda Jiribam District amadi Manipur State ki oina ahanba Kekrebam Sanaton Singh Memorial Best Media Award 2022 gi mana yenthokre Manipur gi oina ISTB gi paumi and Sanajawba mitei amadi Jiribam District ki oina ISTB ki correspondent oiribi Kumari L Phazelem Bichanuda mana silanthokre Thauramda Jiri News Network Committee Jiribam ki Vice President P Sangomani Singh Elite TV Imphal ki editor Jit Ningombam Jiri News Network JNN Jiribam ki editor in chief Saram Herazit All Jiribam Working Journalist Union Jiribam ki President NG Biswajit Singh Amadi GMET Jiribam ki Lifetime President Dr. Chandam Kamal Singh All Jiribam United Clubs Association Jiribam ki President Mutum Maipaksana Mangang Retired SP Jiribam Moirangthe Mubi Amadi Atei Tongan ba Civil Organization Social Workers Singna Thorumasida Chief Guest President Guest of Honor Amadi Special Guest oina saruk yakhi Thoromasiga mari leinana Jiri News Network ki founder Moirangthem Romeo na phongdokhibada Jiri News Network asina thangnariba state amadi district ki e-pausing piduna lakchari Jiribam gi ahanba oina news agency asina Manipuri amadi English news paduna miyam gi seba tawduna lakti haiki haukiba chahi lising ani ga marida Bharat ki Pradhan Mantri oibiramba Dr. Manmohan Singh na Jiribam gi railway station sangaba lakpa matamda documentary ama puthok chaki madudagi hauna JNN gi thabak asi tawba haukibani haina bahakna phongdoki media bu hena chakotna ba haiduna JNNC gi Chief Advisor K. Sarat Kumar Singh na award ani laikhidraba mahaki mapabung Kekrebam Sanaton Singh mingda katpiduna media bu hena thauna hapiri masigi damak ngamkhai leitana thagatsari haina su phongdoki thorom gi dais ta phamki basingna JNN na media ki lamda tawriba sibu singthaki loisilakpada nat ki jagoi amadi isai nongmai gi thorom ga loinana paumi singda kudol pot piduna ikai khumnaki khangan jaba ma Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahum gi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Health Care ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician Operation Theatre Technician Physiotherapist Radiology Imaging Technician Patient Care Management na chingba 12 pass tawraba singna tamba yaraba course asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong chaba lobiyo akupa marol gi damak Institute of Medical and Paramedical Science
Ismail Market Central Road Silchar lengsinbirabu natraga mobile number 9395732456 da pau phaunabiu. Good morning. I gaming Lehal Kawi. I Amiri Hospital Kuwait Thabuk Taujari Institute of Medical and Paramedical Science Tagi Tamjarakpa Satrani Institute Asigi Principal Dr. Maimom Santi Kumar Bu Ngamkai Laitana Thagachari. I mingna Dr. Kiran Singha Ojai Assam Gini Institute of Medical and Paramedical Science Silchar gi student amani hojik course ado complete oiduna mai pakna clinic ama hangduna mayam gi seva phangjari. Institute asigi principal Dr. Maimom Santi Kumar Bu hainingai leitana thagachari. My name is Shabana Firdustapata. I have completed medical lab technician from Institute of Medical and Paramedical Science. I am during my job Barak Diagnostic Center. I thank Dr. M. Shanti Kumar Sinha for his help. Thank you. Late Horongbam Calendar Memorial Football Tournament ki ngarang taret ni suba league round match ta Khuman Youth Club Lakipurna Kamranga FC bu Panjal ama suino da maiti hankre. Match asida M Premjit na center referee, assistant referee da Jaisan Mar amadi Lalit Sai Mar aduga A Sankarna fourth referee gi thodang lobiki. Ngasi nipan suba league round da UBFC Markulin Ega KCC Lakhipur ga sanaragani haina Lakhipur Football Academy ki president Irom Gaurmani gi maiki tegi phongdoragli. Football gi khwaidagi chawraba kumhei FIFA World Cup 2022 ngarangdagi Qatar gi konung Doha da hodokre. Hodokpagi match da Group A da yawriba yumbu oiriba Qatar ga Ecuador ga sanakhi. Group A gi ngasi gi match da Bharat ki matam numidang pung 6 makhai da England amadi Iran aduga numidang pung 4 makhai da Senegal amadi Netherlands sanagani. Ningsing bayai kumja lising ani ga tara da South Africa na yumbu oidana pangthokiba World Cup da Yumbu oiriba South Africa group stage lanthok pangamdana laihoki laibak kuntra ni thoina saruk yariba championship asida match humpu marimak Qatar gi tongan ba stadium nipan da pangthokani semi final na December gi 13 amadi 15 da aduga final match na December gi tang 19 da pangthokani aroibada maruiba pau amukhanna Awang Nungpok Bharat ki oina khwaidagi chawba Unani Hospital and Research Center Silchar da hangdokre. Assam Police na chatharakpa War on Drugs ki khongjang gi saruk ama oina ngarangsu Kasar Police na yamkhraba nisa gi potlam sing Lakhipur dagi phagat kre. Khoirak pa irel umanglai ira thoram lagliba wakching gi ani suba nongmaijing January gi tang ama da pangthok lagani. Tara Nipan Suba GD News Network ki Foundation Day amadi Ahan ba Kekrebam Sanaton Singh Memorial Best Media Person Award yenthokpagi thorom pangtokre amasung football ki khwaidagi chawrba kumhei FIFA World Cup 2022 ngarangdagi Qatar gi konung Doha da hodokre. Lakhipur Online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.